Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ami. Ngingwakhoza isibongo ezweni laSolunde Mabedlana. Ngihlala ke lapha eMlazi kwaEsh. Ngaphansi ithempeli engikulona liphethe ubaba uMshumayeli uMnguni. Ezweni laSolunde ngisemthonjeni kubaba uMbokazi. Amen. Siyabonga abantwana baNkulunkulu umusa nothando. Loba uNkulunkulu asimemele kulomzi wakhe. Enkonzweni yeSabatha lasemini. Njengoba silapha sizawucenta indlela ukuba uNkulunkulu omuhle ushembe unyazi lwezulu asikhumbule nangomhla wokuphela. Ngoba uyena onezulu ushembele ukufaka abantu. Ethi inkosi enkulu yasekuphakameni kwake kwenzeka ngelinye ilanga. Baba mkhulu ubhombela isitimela samaMpondo engena phakathi kwamaNazaretha wathi uzokhuluma ngohambo oluya ezulwini. Bathi kodwa bathi bemuzwa ubaba mkhulu wazwakala esekhuluma indaba eyashiya abantu bedumele noma beshaqekile. Othi ubaba mkhulu ngelinye ilanga kwakukhona insizwa. Lezi insizwa zazilishumi kwabo. Othi lezi insizwa zayibamsene ngakho konke ekwenzayo. Zazi moya munye zayizwana. Othi noma ihambile zemcimbini zayihamba ndawonye lezi insizwa igqoke kahle. Othi noma kunemgangela lezi insizwa zayiphatha zonke induku zazo zemgangeleni. Noma kunemncintiswane khona lezi insizwa zaziba ndawonye zingenela umncintiswano. Othi kanti ngelinye ilanga kuzothi kunomncintiswano wokucula. Bayazi ke abantu abadala nabakhulela emakhaya ikakhulukazi. Kade kunemncintiswano ibithandwa zinsizwe isuka emakhaya. Lona wengoma busuku wesicathamiya. Ubuculwa obhuti bethu phambilini. Kodwa into engayinothisa nengayibona emvama yabantu abacula isicathamiya. Kuba kancane lo muntu imbongolo engafuywanga kubo. Futhi kuba kancane umuntu ocula isicathamiya egcina eganiwe. Eningi labo bagcina bengaganwanga ngoba basuke belibelwe ingoma busuku lapha emahostel. Manje isikhathi emini usuke engenaso. Ntambama uye practicing ngalokho kuyoculwa isicathamiya. Uthi ke ubaba mkhulu laba abantwana bahamba ngelinye ilanga bacula kwaculwa kwakuhle. Kwase kufika isikhathi la khona amajaji ekhipha ophume phambili. Wathola ukuthi lezi insizwa ngelelo langa kayiphumanga phambili. Othi kwase kusuka umsindo. Basebelwa abantu bebanga lapha ehholo. Kanti lenenye insizwe encane yayiphethe induku. Le nduku yayo icijile lapha ngemumva. Ibahlokoloza ngayo abantu kanti izogwaza omunye bese edlula emhlabeni. Abanye abantu babona ukuthi usibanibani obulele lo muntu. Wayesethathwa lo muntu wayoboshwa. Othi ke ubaba mkhulu lezi insizwa zabuyela ekhaya ingasaphelele. Kodwa indoda eyise othi yayihleli incike ngobonda lendlu. Ibheke ngesikhala la kwasithela khona abantwana bayo. Uma beya emcimbini. Ethi yababona beqhamuka belandelana. Baze bazongena lapha ekhaya. Othi kodwa yayiseyadumala le ndoda ngoba umfana wayo wokugcina wayengekho kulaba bantu.
othi ayiseyibabuza ukuthi uphi usibanibani, bathi baba, ubaba umfowethu ubulela umuntu uboshiwe. Uthi ubaba mkhulu ngalelo langa le ndoda ayizange ukudla ukudla kwayo. Wakwala noma unkosikazi eyiphakela yayingadli, noma ilethela amanzi okuba mayihlambe uthi ayingahlambi. Uthi zaphela insuku lomnumzane ethule engakhulumisi umuntu. Uthi kodwa ngelinye ilanga wayesenza into engajwayelekile. Wangena endlini yakhe wacela umkakhe ukuba amthelela amanzi kumcengesana wayeseyageza. Wayesethi ucela amkhiphele yonke imvunulo yakhe ebhokisini. Uthi-ke wavunula lo muntu wamuhle wacwebezela. Wathatha konke okungokwakhe zihlangu ney'nduku. Uthi wayesengena esibayeni, wafika esibayeni wathandaza. Eshaya inkondlo yomndeni okuyihubo lasekhaya. Uthi wayesebiza abantu bakhe wabiza umkakhe. Wathi bantu bami namhlanje ngiyahamba. Wathi mhlambe kuyokwenzeka ngibuye, mhlambe kuyokwenzeka ngingabuyi. Wathi kodwa la ngiyakhona, wathi ngiyobheka umntanami ukuba uhleli kanjani udlani. Uthi-ke yayisiphuma le ndoda ngesango, yahamba yaya la kwakuboshwe khona umntanayo. Uthi yathi mayifika khona abelungu base beyivulela bayibuza okuba mnumzane singakusiza ngani. Yathi le ndoda cha, njengoba ngilapha nje ngizobheka umntanami usibanibani obulele umuntu onqunywe intambo. Base bethi abelungu cha, umuntu onjalo ngeke usakwazi ukumbona, akavumelekile ukuthi abonakale ngoba ney'nsuku zakhe zokuba entanjeni seyisondele. Bathi-ke abadala nabaziyo bathi phambilini mangabe umuntu egwetshiwe ezosiwe entanjeni, bathi khona isikhathi la kwawuthi sekusele khona iy'nsukwana zokuba uyonqunywa bese uthatha uhlukaniswa nabantu okade uhleli nabo, ubekwe kwelakho wedwa igumbi, bese bekunika i-radio cassette bekubuza ukuthi ibaphi abaculo obathandayo, bekunike lelo cassette lalo mculi uyodlala bona-ke usuku lonke. Njalo ekuseni ngo-9 bayakuthatha uhambe uyobingelela iy'nsizwa ufike nazo, bese nihamba niyothandaza. Nangelanga osuku uzohamba ngalo wawudedela uhambe uyovalelisa kulezi iy'nsizwa ngoba wawusuke ungeke usaphinde uyibone. Uthi-ke ubaba mkhulu yacela le ndoda lapha kwabamhlophe yathi cha, bengicela okungcono icala lomntanami okuba malithwalwe yimi, umntanami aphume ngoba yena usemncane, kuningi okusafanele akwenze ekhaya. Yathi mina vele sengiliqedile ibanga lami engilibekelwe emhlabeni nobaba mkhulu, muzi wabo ngiwakhile nabantwana ngibakhulisile, akusekho kungihlalele noma sengihamba emhlabeni, kodwa nikhulula umntanami. Ithi inkosi yamaNazaretha abazange abelungu lokho bekwamukela okwakushiwo le ndoda, bathi kayihambe iphindele ekhaya, kodwa basazocabanga. Uthi le ndoda ayizange yabuyela ekhaya, kodwa yahlala lapha eminyango yejele. Babevuka abelungu ekuseni beze emsebenzini, beyifice le ndoda ayihleli, bephuma entambama beyifice le ndoda ayihleli. Uthi baze babuzana abelungu ukuthi kanti hlobo luni lo muntu lolu, hlobo luni lomnumzane lolu olungadela impilo yalo ngengane yalo. Uthi-ke ushembe bathinteka kakhulu abaphathi bejele, base bethi cha, kulungile lo mntwana simdedele, amthathe uyise abuyele naye ekhaya. Ithi-ke inkosi yamaNazaretha mayikhuluma ngale ndaba yayikhuluma ngensizwa yakaMadolo, isibongo sayo okuyiyona yayigwetshwa intambo ahlabelela ngaye lapha ubaba mkhulu esihlabelweni samaNazaretha, ethi umntanami ufele ejele. Ithi-ke inkosi yamaNazaretha le ndoda yaphume yangapha ezweni lakasokhulu lapho ezalwa khona. Uthi yaphuma ejele yahamba noyise babuyele ekhaya. Uthi-ke ushembe kodwa abantu bami, wonke lokho engikukhulumayo angikhulumi indaba yalensizwa yakaMadolo. Uthi kodwa ngikhuluma indaba yenu nalo nkulunkulu ophambi kwenu owadela konke ezweni lakubo, woza lapha ezweni lasempumalanga ebantwini ayengabazi, ezoniqoqa abantu bami ukuthi nibe ngamaNazaretha enakhe nibe yisizwe esisha esiyophenduka
sidumise uNkulunkulu bese sithi masihamba emhlabeni bese siya ezulwini. Uthi kodwa ngibhlungu ngani bantu abami ngoba noma abanye benu bembonile uShembe kodwa inhliziyo zabo ayivumi ukusuka ezintweni ababezenza nezithixo zabo ababeyikhonza uNkulunkulu engakafiki phambi kwabo. Uthi ke kangazi bantu abami ukuthi njengoba nilapha phambi kwami uma ngathiwa kuyenzeka siyahamba nani emhlabeni ngabe ngiyofika yini nani ezulwini na? Ngoba into enkulu kakhulu kumuntu inhliziyo, uthi yona emkhipha umuntu ezulwini futhi yona emfakayo. Njengoba silapha nathi maNazaretha umuntu nomuntu ngayedwana uyayazi inhliziyo yakhe ukuthi khona into ayenze emhlabeni eyisono, ikhona into ayenze emhlabeni eyicala. Ize ithi inkosi kwakukhona indoda eyayithanda kakhulu uNkulunkulu wasekuphakameni. Le ndoda yayingiyakakhawula ezweni lasemampondweni. Uthi ayikho into le ndoda eyayithanda ngaphandle kwaShembe. Ithi nomkayo kwakuyintombi yalapha ekuphakameni eyathi mayimukela umNazaretha emzini yayiganele kuona abaze bayithanda le ntombi ngoba babe nenkolelo yokuthi khonza umuntu. Othi babehlale njalo le ntombi beyichukuluza kulomuzi yayiganele kuona. Othi ngelinye ilanga yathi le ntombi mayibuya esontweni yase ingena endlini. Mayingena endlini yayisivala umnyango, umyeni wayo akekho uyasebenza uyisecurity ey'ntabeni zaseGoli ugada lapha nebhara esibhedlela. Uthi ngalelo langa lenkosikazi yase ivala umnyango ngoba yayidinwe kakhulu. Uthi uShembe ngazini lena yayilimaze inhliziyo yale nkosikazi ngoba ukuthuka ngalo Shembe yayisikujwayele. Uthi kodwa ngiyabona ngalelo langa shuthi bayithuka kwaze kweqa yayisithatha isinqumo sokuba ithatha impilo yayo emhlabeni. Uthi uShembe yayivalele endlini lenkosikazi yase ithatha uparafini yawuphuza, omunye yayisiwuthela emzimbeni, yayisithatha umentshiso yayisizokhela. Bahlela bomndeni kwezinye izindlu akunakwe lutho. Uthi bathi bezwa ngabantu bendawo emakhelwane bememeza bethi nansi indlu kaMasibanbanisha. Ma bethi bayafika abantu bezobhulila angabe seliphuma phezulu okhakhayini lendlu. Ma bethi bayavula umnyango ukhiwa akuvuleki. Uthi base bebulala isivalo ma bengena ngaphakathi lo Masibanibani ukhona ilangabi lomlilo selingene kuyena lase langena ngaphakathi umlilo uphuma nangendlebe. Uthi bamthatha bazama ukumrola phansi bemcisha base bemthatha bebiza iambulance yamusa esibhedlela ayifakwe kuso wadluliselwa phezulu ebhara ey'ntabeni zaseGoli la kukhona khona umyeni wakhe. Uthi ngalelo langa umyeni wale nkosikazi wayezophuma ekuseni kade ngene ebusuku. Uthi yathi mayifika le ndoda ekhaya yafica indlu ishile. Yathi mayithi yabuza kubantu ukuthi uphi uMasibanibani kwathiwa akekho usesibhedlela udluliselwe ebhara. Ithi mayibuza ukuthi kwenze njani bathi abantu akekho waziyo. Yayisihamba le ndoda ibuyele esibhedlela. Uthi uShembe yathi mayifika base bethi abanikazi besibhedlela onesi bathi cha mnumzane akabusona isikhathi manje lesi soba kubonwa abantu abagulayo. Bathi hlala lapho ulinde yothi mase kuvela ithuba lokuthi kuyangena ukubona uyiguli bese nawe siyakudedela uyangena. Uthi uShembeke le ndoda yafika ngesikhathi esibi ngoba ekulaleni kwayo ihleli lapha ebhentshini. Uthi yafikelwa ubuthongo. Ithe mayifikelwa yilobuthongo yayisibona sekuma umuntu lapha phambi kwayo. Izithi inkosi ilanga lo muntu owayebonwa yile ndoda wayesuka lapha emhlabeni emude eze yofika ezulwini. Ithi ngapha esandleni sokhohlo wayenesandla esisodwa esasibheke phansi emhlabeni. Uthi ngapha esandleni sokudla wayenezandla ezintathu, esinye sibheke phezulu ezulwini uthi esinye sasiqondile esinye sibheka phansi. Uthi uShembe lo muntu wayebonwa yile ndoda yayibona uShembe, lo muntu wayebonwa yile ndoda yayibona uJesu. Uthi la selikhuluma izwi kule ndoda lathi mntanami bukusisa kahle kulo muntu ombonayo bese ungitshela ukuthi ubonani. Ithi le ndoda ngathi mangibuka kulesandla somnxele ibona izintuthwane ezenyuka ngaso ezinye zishona phansi ziyaphambana.
uthi yayisibuka le ndoda uthi mayimbheka lo muntu inyuka lezintuthwane lapha esifubeni sakhe kwakunento eyisondo uthi zayifika ingene kuleli isondo eligayayo bese iphuma ngale esandleni sokudla seyithatha indlela engafani uthi yaselithi izwi bukusisa kahle ekhawula bese ungitshela ukuthi ubonani uthi ukhawula ngibona intuthwane enkulu kunazo zonke lezi ezinye uma ngithi ngiyayibukisisa le ntuthwane ngibone ngathi kodwa umkami lona uthi laselithi izwi bukusisa ekhawula uthi le ntuthwane ihamba ishonaphi uthi wayibuka ukhawula le ntuthwane yathi mayiphuma ngale esandleni sokudla uthi yathatha indlela eyayibheka phezulu uthi the isiphakathi nayo yayisijika ibuyele emumva yaphinde yathatha ebheke phansi yathi mayisiphakathi nayo uthi ushembe yajika yayisithatha indawo leyesandla eqondayo uthi yahamba njalo uthi yaze yasithela uthi ngalesikhathi sithela base bemvuso nesi bathi hayivuka babukhawula njengoba besikuvimba nje ufike ngesikhathi esibi isikhathi ofike ngaso bekuyisikhathi kuphuma umphefumulo kunkosikazi wakho besingeke sikuvumele ungene eICU ngoba bekuhlukana umphefumulo nenyama uthi ke ushembe mayekhuluma indaba yale nkosikazi uthi khawula umakoti wakho wayengakazi abe nesono wayengenacala wayemkhonza kahle ushembe konke wayekwenza kodwa kwakufanele ngabe wafa wayezulwini uthi njengoba wambona ethatha le ndlela ebheke ezulwini wayesejika phakathi nayo uthi inhliziyo yakhe eyamkhokhelayo yamtshela ukuthi cha wena ulifanele izulu likaShembe ngoba wenza isono emhlabeni wenza into uNkulunkulu angayimisanga wayibulala wena akangeni umuntu ezulwini oyibulele wathi kodwa fanele uphindele emuva ubheke ukuthi uyangaphi uthi wayesethatha indlela eyayibheka phansi uthi le ndlela ebheka phansi yayibheka esihogweni uthi nakuyona uthe mayesekuyo wayeseyajika phakathi nendawo ngoba inhliziyo yakhe yamtshela umkakhawula ukuthi wathi uShembe umuntu oyinazaretha uma ngabe edlule emhlabeni akaye esihogweni woba usuke nophawu lukaShembe uthi wayesethatha indlela yesithathu eyayiphathi nendawo lena agcina sithele kuyo uthi hene inhliziyo yakhe yamtshela ukuthi iNazaretha malonile liyahamba liyejele liyoboshwa uthi ke khawula umkakho uyohlala lapha ejele alinde iminyaka ayeyoyiphila emhlabeni ayeyimisele uNkulunkulu yothi mase kufika isikhathi sokuthi kufanele ngabe uyahamba kuyoba ilanga lele khululwa ngale jele ngoba wenza isono umkakho khawula wayibulala umuntu oyibulela kaye ezulwini laShembe manje nawe maNazaretha nathi njengoba silapha nje sizofuna indlela le ndlela eyokuya ekhaya eyokuya kubo kaShembe indlela kaShembe idlule engozini indlela kaShembe idlule intweni eziningi othi kade ungalona iNazaretha masufike lapha ekhaya sewuthatha le ngubo emhlophe bese kuba nezinto oyiyekayo kade uzenza noma ngabe bezile igugu kangakanani kuwe kodwa mawusukule ndlela kaShembe uyayilimita kube into oyithanda kakhulu ngaphezulu kweinto zonke kube uShembe ngoba uyena oqala uyena okugcina uyena oba nawe ngisho ethuneni ngelinye ilanga ezweni lakithi enye insizwa yake yafika lapha eThekwini yahlala lapha e17 yakamkhize phezulu lapha emahlabathini mawuya ngakaNongoma ifika lapha lensizwe eThekwini izofunda emangosuthu yenza umjiniyela yafunda yaqeda yathola umsebenzi lapha yana eprospecting lapha na kwaToyota ngenhlanhla ke nangemfundo yayo abelungu bayithanda baze bagcina lensizwa sebeyinyusa bayinika isikhundla esingconywana yagcina seyiphethe abantu eyisupervisor yathenga imoto nayo njengabanye abantu ngelinye ilanga lensizwa yayisibeka imoto yayo yayihambela nje iye eThekwini yathi ake ngigibele isitimela ngiyele eThekwini ngesitimela ngizwa nje namhlanje ngifikelwa umuzwa wokuthi angiyesitimeleni yagibela isitimela lensizwa yafika esitimeleni kuyaxoxwa kuxoxa amaNazaretha axoxa indaba kaShembe nomuntu nekhaya ngoba omunye umuntu uzoyibuza
ukuthi mina ngoba kangiloni Nazaretha kangisonti kaShembe pho uShembe uhlanganaphi nabazali bami noma nekithi ngoba bakithi abantu bafa bengakhonzi kaShembe bengamaluthela bengamaroma bengamazayoni manje lo Shembe lokhu sibizwa sibizelwa kuye bahlangana kanjani noShembe ngoba bona babekhonza uJesu yayisihamba lensizwa yalalela ey'ntweni zonke zayikhulunywa lapha eNazaretha yathanda leli lokuthi mawinsizwa uzelwe ekhaya ey'ntweni zonke uyihla bona ngazi ukuthi cha noma ngingahamba emhlabeni lapha ngazala indoda insizwa-ke ehlakaniphileyo ithi mayiqala isebenza emholweni ewutholayo eyuthathe ubeke ma engekho uyise iyazama indlela engabhinca ngayo imali noma icela isalukazi esizalayo mama ngicela ungibekelele amasente kuhamba isikhathi mhlambe ngoDisemba kanje lo mfo afike emakhaya abeke ilawu lakhe okuyothi noma efika noma ufika nabangani bakhe afikele elawini noma ngathiwa kuyenzeka ngelinye ilanga lensizwa iyaqonywa imisa iduku ngokwasemakhaya ibe nelawu la khona ukuthi makufika intombi izomisa iduku bese ingena khona noma eganwa abe nendlu yakho kuyongena khona umkakhe ungathi insizwa usebenza kodwa uganelwe endlini yakagogo umkakhe ibhokisi lakhe lomshado liyongena endlini kagogo wakho oba amabhokisi awangene bemabili endlini eyodwa namhlanje nahlupheka nje abanye babazali bethu kwathi makhamboma bethe emhlabeni ubaba ethatha umamncane wathatha umamncane wazomfaka endlini kamamdala wamnika ikamera namhlanje izinto zisiphendukele zimi ngenye indlela abazali bethu baba ngilawu wathatha ibhokisi likamama layobekwe exhibeni ekubeni lendle lapha egcekeni kwakuyindlu ethiwa ngegama kwathiwa indlu kaMasibanibani namhlanje leyo ndlu iphethwe umamncane umuzwa kithi ufile basazi-ke sizokhuluma kanjani ngoba kuthiwa khuluma ongangawa ngiyazi-ke inkulumo engangomuntu ukuthi iqalwa kanjani uma ngabe lensizwa ilalela lolu limu yayithanda lento kwasho ukuthi nayo vele yayinazi inhlelo zokuthi ngelinye ilanga iyafisa ukuthi iganwe ivuse umuzi kayise okuyisifiso sawo wonke umuntu osukezelwe emhlabeni ombone ngathi akanakile hayi ukuthi usuke enganakile noma engathandi ukuganwa inkinga ushawa amacala abazali bakhe nokhokho bakhe ahleli kuyena especially abantu abasuke bengamakhosana ekhaya bavamile ukugqilazeka uthola ukuze egana umfana omncane inkosana akuganeki kanti embethwa amacala oyise ngoba mzukwane ifika emhlabeni abazali bayayikho into abayenza akaze beyikhunge akaze beyigeze beyithula imithwalo yokuthi noma ngabe yenzani lapha ekhaya kakuchume yazalwa nje njengezingane zonke kwangathi ifana nabo bonke abantu kanti uma fungase nenkosana akafani nezingane ezisa kamuva ayithola intombi lensizwa kwakuhle ngelinye ilanga yaxoxa noyise umkhize baphuma bakhongi bocela isihlobo esihle kunento-ke yenziwayo umuntu alotsholwe kube kuhle kube njeya iyekele lesikhona manje yokuqina yokuphapha lena yokuthi mangiyolobola ngumkhwenyana nami ngingene emontweni ngihambe ngekhweni lapho engiyolotsholelwa khona ngenzela ukutrenda phela umkama angilethela itray emontweni lokudla okuphuma kubo angazi ngoba umkhwenyana kahle ekhweni lakhe engayinika indla kudla ukuthi ngesikhathi umakoti ngihlele emontweni ngaphandle komuzi kuphuma itray lokudla abanikazi begceke bathi le ngane iyoguqela abantu lapha ekhaya ngoba yona ayikanikwa ilungelo lokuguqela umuntu lapha ekhaya kodwa imshado yethu ibhidlika nawe ndeni nje sishada ngokuphapha sishadela ukubukwa asaganwa ngoba sakhe imizi yobaba siganwa ngoba senzela icontent nestatus nokutrenda iyo lento eshiwo ubaba uXulu
yokuthi ufike uganwe uhlala lapha eThekwini usebenza kuphela 2 weeks umkakho ezile lapha akakavuli nenwele nje ekhaya ekhithiza inkwethu yekhanda phela ngoba umakoti ngokwesintu uma eganile wafaka inyongo yasemzini akaphinde nje ikhanda ligeze kuthiwa usesaluni ubheke phezulu ugeze ikhanda ufaka ishampoo into engekho leyo kodwa ngoba sigana omakoti beyitayela ingakho namhlanje ufica umfazi unkosikazi wenhlalisuthi ehlele saluni eqethuke kubhafu ikhanda lakhe ligezwa indoda yeshangani yambrush ikhanda izimnwayo ngeinzipho ngoba siganelwa isitayela ingakho phakathi nesonto uthola unkosikazi weNazaretha ungeke ukwazi ukumhlukanisa ukuthi lo mama wasephakameni lo mama wabona ushembe lo mama wakhethwe ebhentshini eyintombi ka25 ebethola iluleko ku25 waphuma ku25 wamukelwa umkhokheli uyameluleka ku14 ukuthi abantu abami intombi yalapha eNazaretha ihamba kanjena nensizwa yaseNazaretha ihamba kanjena uhlangane nomakoti weNazaretha uyahamba uyemsebenzini eThekwini ufake ibhulukwe ubophe igoda uphethe isikhwama ugqoka ivest eThekwini eveza amahlombe kodwa ngelinye ilanga kwathi mzukwane lotshola kulanda ubulando kwabeka isikhafu emahlombe wathiwa ngane yakwethu uyohlonipha nomaphi awuhloniphi lo mfana omganile kodwa uhlonipha umuzi wakubo uhlonipha amathonga ahamba nalomfana amenza beyindoda ngoba kuyokwenzeka endleleni uthi uyahamba uhlangane nobaba ezala noma nobafowabo bendoda uyokwazi ukubamela behlangana nawe ugqoka ibhlukwe na kodwa ke ngoba phela nathi thina madoda siya understand abanye mawukhuluma kanjena kusho kuqala indoda ithi uxakwe yini ngoba bavunyelwa yithi xakwe yini ngoba phela sivumelene nomntakwethu bese ubona ukuthi hayi akuyona indoda lena kuyashoda waba nenhlanhla nje phela uNkulunkulu wamnika intshebo ngoba intshebo iyamila nasembuzini kodwa khona akuyona indoda yaselensiswa wafika ilanga yamema abantu emsebenzini izoye ikhehla lentombi ezweni lasenkonjeni bafika abantu bezohamba boyikhehlisa intombi yayo mangabe izokwehla uLwesihlanu iyahamba emakhaya iyolungisela indaba yomkhehli yofuna nenkomo yokukhehla umkayo mangabe lensiswa izohamba uLwesihlanu ithi kwangena i-email lapha kwikhompyutha yayo icelwa belungu abakhulu e-office bathi abelungu sibanibani ngaphambi kokuthi uhambe besicela ukubona kunomhlanganyano omncane nje esifisa ukuba nawe yayisihamba lensizwe yakubona mayifika lapha kubelungu bathi cha sibanibani siyabonga isikhathi esingaka sinawe uyiphathe kahle akukho sihluphe ngakho kodwa sekufike isikhathi la sibona khona ukuthi icontract ebesinayo nawe isiphelile ngamanye amazwi ngomsombuluko ungabusabuye emsebenzini uyaphelela umsebenzi upermanent uregister uphethe abantu uphele uyayitshela ukuthi uyabona ke futhi uma uphelela umsebenzi uyitshela ukuthi badlala belungu noma kuthiwa qoqa into zakho uyithatha uyifake eboxini udama ubabuka kancane uyophuma ngesango uyitshela ukuthi bazothi hayi you were joking come back kanti uhamba ngempela yayisikuthatha lensizwe yaqoqa yafaka emontweni yangena emontweni yahamba mayihamba ekhaya vele sekukuningi ekhanda kuyaphithizela kuyaduma mayifika emakhaya imtshela uyise waye umhloli lapha emahlabathini umkhize ayimtshela uyise ukuthi iphelele umsebenzi kwenziwayo bahamba bofuna inkomo babuya nayo ngesonto wahamba kwakhehla intombi bafika esebenza nabo ayibatshelile ukuthi ayisabuyi ngomsombuluko zahamba zayimkhehlweni kwakuhle fanele ngomsombuluko ekseni kusempondoza mnenke ingene emontweni ibuye phela izeThekwini njengenhlala yenza ngalelo langa yayilalela nje insizwa wavuka uyise waye emsebenzini waphinde wabuya mayefika ikhona ihambile umfana wami
ngikwenze njani awusebenzini awuyangangani emsebenzini ithi lensizwa hayi baba angisasebenzi umsebenzi uphelile uthi uyisa umfana wami yini kwenze njani uthi angazi anginacala emsebenzini kodwa bavele bangitshela nje ukuthi umsebenzi kawusekho angingabe ngisabuya ngomsombuluko wathi uyisayi ngakhathazeki mntanami into enjena ivele ijwayele ukwenzeka ikakhulukazi ngiyazi abantu banomona ma umuntu esethatha igxathi lothi ufuna ukuba indoda uphume efaneni into zabantu mfana wami lesi ngoba nakho sewuyaganwa ukhona umuntu engimaziyo sizohamba siye kuyena siyobheka ukuthi yini edala uphelelo umsebenzi uthi ngampela kwashaya weekend elandelayo base behamba noyise bathi mabefika kulo mama phansi ngale mama mawuyangakaceza mabefika kuye wathi lo muntu cha khabazela njengoba nilapha nje ngibona ugogwayo lengane ozala unina ugogwayo lengane ozala unina uyakhala uthi umntanakhe useze uyaganwa kodwa yena akazi ngisho iduku lokufinya njengalengane ayikhulisa uthi ke umkhize wena amakhosi ngoba uyakwazi ukukhuluma nabo labo gogo uyababona mina ngibaboni uthi awubatshela ukuthi cha bengazongikhulumela imbudane babe ikhulisa phi lengane ngoba lengane unina wayiletha kumina incane ina one day izelwe sathi siyavuka ekhaya savuka kukhala ingane eminyango ifakwe kubasket uthi ngangasike wayeshilo ukuthi uyoyiletha uthi ngase ngiyithatha lengane ngayinika umama uyibona nje lengane ikhulile ingaka yondliwa yimina yenzelwa yimina zonke izinto amanamukeni ayethengwa yimi makumele ihle sasingene esibayeni sisenge ezimbuzini ikhule ngoba isilembuzi ngoba uyibona insizwe ingaka wathi ke batshela lento abayishoya yikho wayesethi lo muntu hayi kulungile ke Mkhize mawusho njalo thatha ingane yakho niphume ehambe base behamba laba bantu ngenkani eyadalwa uMkhize ngoba eyitshela ukuthi ihlakaniphile kanti akazi usebulala ikusasa lengane yakhe base behamba laba bantu uthi bathi mabehambile wayesethi uyisayi khuleka mfana udwendwe lizoqhubeka ngizokunika inkomo yokuthi uphelelise umakoti angene ekhaya nangampela safika lezo nsuku lwami udwendwe kwakuhle waba umakoti wagiya uMkhize wembesa kwakuhle kanjeyana kaMkhize wahamba insuku uMkhize asinelwa aphelanga amasonto amabili kwase ngena ucingo olaqhamuka eThekwini lapha esebenza khona uToyota kuthiwa uyadingeka akafike kunezinkulumo ofanele bezoyikhuluma nabaqashi khona abaqashi abakhulu laba bakhe bawubesuka phesheya izikhulu wavuka ekseni ngo4 wabamba imoto yakhe iphola ihamba ngalo elali silver grey eqhamuka phezulu emashona uzodlula olundi plaza phansi kwa Ewell Imfolosi wathi mayefika nje lapha mawudlula ophathe game reserve kune cross lapho okuthiwa kuse19 yasolundi mawubheke eFryhead yena uzojika uza ngapha ngasemalmote phezulu umgwaqo oqhamuka eFryhead kwaqhamuka itruck shuthi walibuka nje uMkhize walikala ukuthi hayi lisekude noma mhlambe liyedlula kangazi ngoba kanti wathi mayethi uyangena uyajika kanti leli truck nalo lizongena phambi kwakhe lizojika liza lapha kwa elizothela upetrol banqwamana phezulu wangena phakathi nezingqola wangena phakathi nezingqola uMkhize yamthatha imoto yaphuma phezulu kwezingqola yayoshona ngalya esiqiwini mabethi bayafika laba basizayo bafika uMkhize imlenze yombili ihleli lapha yana yena ula inqamuke yombili imlenze ulela ubheke phezulu wathathwa mabefika esibhedlela kwathiwa nomgogodla unqamukile asekho isingezansi useyayimosha konke nje akakuzi number 2 no number 1 kuyayiphumela wafakwa amaphampasi esibhedlela bathi odokotela ngeke aphinda hamba useyahamba ngesihlalo impilo yakhe yonke base bemfaka isigubhu lesokuchama ugqokiswa amaphampasi lo muntu unamasonto amabili esinelwe umakoti musha akabikho ngane ekhaya wahlala umakoti wakhe naye inyanga yodwa kweyesibili wathi umakoti ayingangami ngiyehluleka ngiyofanini ngiphiphana nomuntu omdala wahamba wabuyela ekhaya kanti uMkhize ushawa licala lokuthi wasinelwa ngesibongo sendoda engakazi menzele lutho noma yamkhulisa kodwa yayingamhlawulanga wasinelwe egcekeni elirong kwafanele ganwe ngesibongo saseKhabonina ngoba uyingane umlanjwane
ngoba abaningi leyo nto ibembethe lapha esontweni. Umuntu ufika phenduke akhetha inkosi abe iNazaretha abesefuna isibongo sikayise uma yezwa intshumayelo angabe salandela ukuthi kambe njengoba ngikhona yiphi inkulumo eyakhulunywa umama nobaba ngami, yini eyadala umama nobaba beze behlukane ngoba abanye bethu abazali babo behlukana beseseyiswini konina kwakhuma amagama kwathukwana kwanje yamzukwana uma wakhe ekhulelwe wena. Namhlanje wena ufuna ukuyogana ngalesibongo sale ndoda yathukunywa uyambiza ngesifebe ekhulelwe wena. Namhlanje yena ufuna ukuyoma ngaleso sibongo sewuze wahamba ayocela ebhentshini ucela ngesibongo sendoda yakuphika. Khona insizwa lapha eNgonyameni eyaganwa amakhosikazi azaba u6 yakwaDlamini ehamba emhlabeni make wasina nje nomakoti ahamba emhlabeni kanti ushawa isibongo ugana isibongo esirong. Sengathi maNazaretha ushembe bese ngathi mase simtholile bese sikhumbula uthi kambe yini eyasiletha lapha eNazaretha, sazizokwenzani, sasithunywa obani, befunani, ngoba into eshaya kakhulu lapha esontweni siyakhohlwa thina ukuthi sangenelani lapha eNazaretha. Iningi lethu lithola imithwalo, lithwele amacala. Abazali bethu ngelinye ilanga siyaxoxa khona insizwa eyakadumisa ngapha lensizwa isibongo yaseMambatheni yayigibela isitimela ihlala lapha kwaMashe Hostel ayehlala lapha eMbilo isebenza lapha kaLoliwa. Uma ingena phakathi kwamaNazaretha indaba kaShembe noma ngaba ukholwa ungabe uyibukela kude mangabe kunethuna kini.